Om Swastiastu. Titiang Mawaste Nimade Serli Jessica Lodge lan timpal titiang Nilo Putu Ari Aswini Dewi lan Imade Ari Ardana Putra. Perwakilan kelas 11 IPS 3 Sane Maktayang musikalisasi puisi Sane Mamurda Reng Pasisi Kute oleh Igede Sanggara. Inggih wawanin tidak makasami. Begade gade, begade gade di sawani ada keling. Juru pencar, juru pencar, mai jalan mencar ngejuk lebih. Begade gade. Gede di sawane ajak Reng pasisi kute genah wong nganggo wang kita nantang matanai sewai-wai mamoka ngelawan ombak tan medalem awak kejag-jagin kaplaebin kakacosin kasulobin tan kapok kabicundang tan mari nantang Reng pasisi kute tan wenten tawah sane tawah lumrah sami tawah sami lumrah sami punah suksrah kangge manah kangge jinah 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 lan jinah
mantah asa punika sane jagi baktayang titiang makasami yen wenten iwang ngatur titiang makasami iwau titiang lungsur gangrona sinampura sane mangken puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.